metrov hore dole. Už sme vlastne na tom hlavnom hrebení, strašne tu fúka. Neskutočne. Takýto čas máme. Pozrite sa, čo je hore, to je Batenská Dolina. Tak by Tomáš povedal, toto je brutálna termika. Ale že brutálna. Už takéto koliky tu máme, tak to nám tu fučí. Zima je tu jak na Dufortspice. Len s tým rozdielom, že je december. A tam bola zima aj v lete. Tu ma natáča Tomáš. Ja ešte urobím takú jednu panorámu sem dole. Dnes si musím šetriť baterku na vrchol.